Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomeje kugerageza gukura iyo bwabaga ngo abe yashora ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko Perezida Donald Trump yakomeje kumubera ibamba, akaba akomeje kugenda agerageza ngo arebe uburyo iyi ntambara yakemuka mu buryo bwa diplomasi aho kuba mu buryo bw'intambara. Ibi rero akaba ari byo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye ikorana n'ibindi bihugu bitandukanye, ikagera amasezerano n'ibihugu nk'Ubufaransa ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye, ariko by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu cya mbere mu bijyanye n'intambara, nk'igihugu cya mbere mu bijyanye n'igisirikare, akaba ashaka kuba yagishora muri iyi ntambara, dore ko ingabo zizakomeje kuba kame nka byinane, aho M23 yakomeje kugenda ibakubita amajya n'amaza. Bimeze bite rero kugira ngo ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibe zaza muri Kongo? Kubera iki Tshilombo ashaka gushora izi ngabo muri iyi ntambara? By'umwihariko ubu nyuma yo kubona ko kuba baza kurwana byo bitashoka, ubashaka kubajyana amasezerano kuba ingabo za Amerika zaza gutoza ingabo ze zizagira ubumenyi buhambaye mu by'intambara, mu bya gisirikare, dore ko ingabo ze rwose zakomeje kunanirwa mu buryo bukomeye cyane. Akaba ashaka ko banabafasha mu bijyanye n'ubutasi. Ese Perezida Trump arabyemera? Reka mbageze muri uko yakabaye. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bushaka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zajya zitoza ingabo zabwo zikaziha ibikoresho bya gisirikare kandi bikifatanya mu rwego rw'ubutasi. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifuza ibi nk'ingurane y'amabuye y'agaciro yemereye abashoramari b'Abanyamerika kugira ngo bayacukure banayatunganye hashingiwe ku masezerano y'ubufatanye ibihugu byombi byagiranye tariki ya Ukuboza 2025. Ibiro ntaramakuru Reuters biherutse gutangaza ko tariki 5 Gashyantare 2026 Leta ya Kongo yahaye Amerika urutonde rw'ibirombe by'amabuye y'agaciro yihariye Abanyamerika bashaka kugira ngo rusuzumwe. Amabuye y'agaciro Abanyamerika bashaka nayo bazifashisha mu gutunganya bateri z'imodoka zikoresha umuriro w'amashanyarazi, ibikoresho by'ikoranabuhanga n'ibikenerwa n'inganda za gisirikare. Kuri uyu wa 20 Gashyantare ikinyamakuru Africa Intelligence kizwiho gukora ubucukumbuzi buhambaye cyatangaje ko inyuma y'amasezerano yo mu Ukuboza hari indi ngingo y'ubufatanye mu rwego rw'umutekano ishobora gutuma Amerika iha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubufasha mu bya gisirikare. Ikinyamakuru cyatangaje ko hari inyandiko yateguwe n'umujyanama wa Perezida wa Kongo mu by'umutekano Desire Kashmir Ebelande Kolongele, yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Teresa Kayikwamba Wagner na mugenzi we muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio, Sekretari Marco Rubio. Ikinyamakuru cyasobanuye ko iyi nyandiko ikiri ibanga igamije gutegura amasezerano y'ubufatanye bw'ibihugu byombi mu rwego rw'igisirikare, aho ingabo za Amerika zishobora kujya zitoza iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikazia ibikoresho bya gisirikare bikanahana amakuru y'ubutasi. Muri Mutarama 2026 itsinda ry'ingabo za Amerika zikorana na Afurika riyobowe na Colonel Michel Gachelu ryagiriye uruzinduko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo riganira n'ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cya Kongo ku bufatanye bw'impande zombi mu guteza imbere amahoro n'umutekano. Amerika isanzwe ifasha ingabo za Kongo mu bijyanye n'imari n'amahugurwa y'imyuga, ikanaha polisi y'iki gihugu ibikoresho. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifuza ko ubufasha bwarenga ubwo nyuma y'amasezerano yasinywe mu mwaka ushize. Igira ngo rero nk'uko mu byiyumvira Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nyuma yo kubona ko ingabo ze ntacyo zamugezaho ku rugamba, akomeje gukora iyo bwabaga, akomeje gukorana amasezerano n'ibihugu bitandukanye ku rwego rw'isi kugira ngo babe bareba uburyo bakorana mu buryo bufatika, bakorana mu buryo bwa gisirikare. Ibi ashaka rero ni ukugira ngo arebe ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo za rwanya AFC M23 zatsinda AFC M23, dore ko yamaze kubona ko nta kindi kizamufasha kuba yatsinda urugamba usibye intambara, mu gihe ibi byose byakomeje kugenda byanga by'umwihariko ku rugamba. Akaba ashaka kuba yakorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwa gisirikare, mu gihe nk'uko mubizi hari Abanya-Israel bari gutoza ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe nk'uko mubizi hari Abafaransa bari Kisangani Bangoka gutoza ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ubundi bufatanye butandukanye mu bya gisirikare bakomeje kugenda bagirana n'ibihugu bitandukanye by'isi kugira ngo batoza ingabo za kiriya gihugu, ariko byakomeje kwanga. Ingabo zakomeje kugenda zitsindwa mu buryo bukomeye cyane, amajya n'amaza.
ibintu rero ntabwo byoroshye habe na gatoya. Twese tukajya mu yindi nkuru, ni inkuru ikomeye cyane ivuga ko umugaba w'ingabo za FARDC muri misiyo y'ibanga kwa Ndayishimiye, aho ngo byifashe bite. Umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Lieutenant General Banza Jules Mwiramboye ku wa 4 tariki ya 19 Gashyantare yagiye uruzinduko rw'ibanga mu Burundi. Amakuru y'uruzinduko rw'uyu musirikare i Bujumbura yatangajwe bwa mbere n'umunyamakuru Pero Ruwara uzwiho gutangaza amakuru y'ibanga y'imbere mu butegetsi bwa Kongo Kinshasa. Amakuru avuga ko General Banza Jules yajyanwe i Bujumbura no gutegura ibitero karahabutaka. Ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirimo n'ingabo z'u Burundi zigomba kugaba mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu kibaya cya Ruzizi. Amakuru avuga ko Kinshasa iteganya kugaba ibitero bikomeye muri kiriya kibaya, bikaba mu mugambi wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wo kwisubiza ibice bitandukanye leta ye yambuwe n'umutwe wa AFC M23, by'umwihariko umujyi wa Bukavu umaze umwaka mu maboko y'inyeshyamba za AFC M23. ni umugambi byitezwe ko ugomba kunogerezwa hagati ya Lieutenant General Banza n'abagenzi be bo mu ngabo z'u Burundi, by'umwihariko umugaba mukuru wazo General Prime Niyongabo. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane mu gihe Perezida w'igihugu cy'u Burundi General Neva yatorewe kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ndetse akaba ashaka kuba yakwinjira neza mu bijyanye n'intambara ikomeje kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo u Rwanda rwavuze ko rutamushaka muri iyi nzira, rutamushaka muri ibi bikorwa, ariko igihari nuko atangiye nanone kuba yakorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gutegura ibitero bishya, nubwo n'ubundi bakomeje kugenda bafatanya mu buryo bugiye butandukanye muri iyi mirwano, ariko ubu murumva ko bafite noneho atake nshyashya ikomeye cyane bagiye kwataka kugira ngo reko bakwigarurira umujyi wa Bukavu. Uyu mugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kugera i Bujumbura, ndetse ibitangazamakuru bitandukanye bikaba bikomeje kugenda bigaruka kuri iyi nkuru. Natwe turakomeza kugenda tubakurikiranira aya makuru, kuko murumva ko bitari buze koroha habe na gatoya. Nk'ibisanzwe inshuti bakunzi ba Pilot News TV, mukomeze mubane nanjye, ndabakunda cyane, muri abagaciro.